abbiamo cominciato da pozdravljeni, saluti tutti. Resnično sem danes zelo vesela in vzhičena, ker je pomemben dan ne samo za Italijo in Slovenijo, ampak za celotno Evropsko unijo. Per me è un grande onore poter essere qui perché sono molto onorata di presenziare in quanto questa è una data molto importante, non soltanto per l'Italia e Slovenija, ma per tutta l'Europa. V evropski strategiji za promet železnice igrajo izjemno pomembno vlogo in več kot 70% vseh investicij v tem finančnem obdobju in v naslednjem finančnem obdobju je namenjenih posodobitvi železnic, zato da lahko končno